nơi trong khu vực đó xịt trồng nó của một vài rau nè về cho bà rau cho tới khơi tàu mà ở bên nó là đó xí mà tàu cháy rau rồi thì nó nằm mong tàu nó rau lò thì nó nói mà cháy rau đó và rau phần nó nè bây giờ nhỏ thì nhỏ có từ là tàu và rau có thể tàu nó tàu hò nữa tôi cần đợi nó là sư phụ là có ua ý sông nó giờ chủ yếu là có tàu đi bao nhiêu kilo cả kháng nữa bom khâu cả hương khua thì tàu bắt được bật rồi được khẩn xăng để lại cho lo nhé cho sư phụ thế thì nó hay rong sẽ hay rong hay sông để rồi bao đó nó nên là cũng sẽ chọn một sai nữa cho tao nói thứ tuần để cho tao tỏ khơi rau tao cho nó tao khơi bài rau vàng sai rồi ba hả bơ chúng á bố mẹ nó bỏ bố chữ đi đã bố bảo hiện là lại anh nó chữ vô cho nói phải bước như thường thôi này cứ cho nó nè bán nó hết bán chợ mắm bồn đó là nó lóc bán nè ô bà nó cũng chơi thì cuối tôi ua từ khờ bà nó cũng bán nè cháu có một chữ à một chữ nó rau cho nó thì mất trâu thì nó từ từ ra là chỉ mua trâu bán được nó chứ bán được nó bữa đó cà phê mà miêu cà phê giúp được chút nữa đượcตัวนี้บ่พาจูดแล้ววะนี่ก็ได้เอาห่างมันออกก่อนวาดเลยผมค่อยได้ขุดวาดเนี่ยบ่ได้วาดตากมันอยู่เท่ากันนะแล้วมันจะมาเอ็ดมันđây giờ họ lúc bán chua tụi nó đã mua nó cho nó rồi bắt sát tí giờ cho là bộ cậu ly này ship có sáng nữa cho sát tí nó lại có biểu nó mua cho là bộ trâu ly cho các ngàn nữa chỉ chỉ là gì nữa sẽ
ของเจ้าอยู่ไสของเจ้าอยู่ไสโอ้เพิ่น40 กิโลเพิ่นเด้อ สิได้บ่ถ่ายรูปลง YouTube สหายนี่ยังบ่ทันได้เฮ็ดเด้อสหายน่ะพยายามตื้ม บ่เว้นสิซื้ออยู่ตลาดมาพร้อมเข้าครัว lại nó ta chỉ mà lưu ở đây dư chứ mà lưu chế nó đâu đâu nó ốp à bên nó chỉ bà nó hết bà bên to bên chỉ to trong à bên nó chưa chế cho nó đâu tiền miệng chỉ mua từ hạ tăng con chỉ số tệ tuổi gì nên chụp bỏ của nên chụp bỏ theo tụi chửi trong đi trả đủ rồi đó rồi tiếp sẽ ở trên để sai thì tạm một ít bia thôi cơ của mọi người họ dòng của nó này sẽ sai nè còn này bỏ của ít bia thì tụi chửi trong đi trả bố bây giờ tao rong nó ít chữ nhưng giờ ta lo lúc sau thì vừa cỡ những trâu số lông hiện là yêu ua thế ta sử dụng nó ta bảo để cho ăn bổ rong ha xỉu ua rong này chả nè ok cấp phải cho nó lúc khắp chưaอันนี้ขึ้นเนี่ยปุ๊บเอาพุ่มขี้เหงื่อเลี้ยไปใช่ปุ๊บเอาพุ่มขี้เหงื่อตัวเกินเราจะให้พนักงานสั้นจืดกันเลยสั้นรอสั้นเชื่อหน้าที่พิสอบในแล้วจืดเลยเราจะเตาเกี่ยวนะเราช่วยจะนู่นเราจะสวิตนักเงียนเราจะเตาตุ้มบัดเจอคำสั่งแล้วเขากับนักระเบียบของเงียนจะช่วยเรื่องกับตัวจะเล่าเจ้ากิโลเจ้าป้อมเข้าทางครัวsĩ của một xe họ nên nó cũng đi tắm một xe họ rồi đi trả nữa bây giờ lại trở lại là khăn mãi nữa cho nó chia rồi cái gì nữa đây gì cho cú gì cho đâu rồi cho nó gì cho rồi cho cá nó ô to nè ô muốn rộ thì rộ nó cứ bọn rộ thì nó dễ rộ nó chặt tại nó mà lấy mùi chua cho đâu
เกลือเท่านี้หาย โอ้จะใส่ได้สหาย ใส่อยู่นี่แล้วมันแปลง khi cao cao nó chỉ mở cho rú rau cho nông đồ cho cá nó tôi thấy rung đâu nè cho nó tròn đu thì lợt hiền rồi cần tới lợt ta cho nó hiền tôi và rau trong bụi nó rồi và rau cho bà lu sẽ cho lu năng có thấu ấy nó chỉ tao chia ở thế yang cho nó yên không một trời dân trời rau trời dân cô lý thì ta nó nản nó ta bà nó nè bà nó cho phòng bông đi xí nè rồi bà là chơi rong rua đâu nó nghiền trong sẽ nhiệt tu nhiệt thế rau chua xí เครื่องดื่มโสมสมุนไพรกว่า7ชนิดกาเสือมังกรกองขุนผลนี้จำหน่ายแล้วตามห้างขายยาและห้างค้าทั่วไปในทั่วประเทศจัดจำหน่ายอยู่บนจับน้ำมนต์เจริญการค้าจำกัดผู้เดียว nó nghiền có sang nó chỉ ít xong cả tàu ít tu này cả tàu gì chậu kilo nè họ phải cho trâu ly chỉ năng ngàn này cái tàu bao cho kilo กองขุนพลเด้อ chỉ như tàu sen rau anh ly tàu ra tàu ra nèโอ้อันนั้นได้เกือบปีแล้วบ่เห็นผลอันนั้นน่ะ น้ำมันเมื่อกี้นี่กระสุกลงไปเมื่อกี้นี้แล้วก็สำหรับสับเปลี่ยนเราทางทีวีดีกับทางรายการคุณพ่อฝากตอนให้มีห้ารายการใดครับฟังพร้อมๆกันกับเข้าสู่ในระยะสุดท้ายกันแล้วเรือเบิ่งเวลานาทีตอนนี้การเรือโบราณแต่บุฟังขอบใจทุกเชียงทุกสายและทุกการทักทายที่ว่า ตัวcho rau để cho nó mua tái rau rua cho đỏ rau thư cho phẳng bông cho mua tái đó sẽ được sẽ đây 16:30 นาที17:00 นทางคืนวิทยุกระจายเสียงของภาคภาษาลาวที่FM 99.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจคุณยายใจดีที่เราอุปถัมภ์คำสู่รายการทุกเฮาเด้อเนาะสำหรับคนใดที่มีเกี่ยวกับเรื่องกระดูกกระเดี่ยวของทานมือตาตามมือตามตีน cho nên là sai nóซื้อกูตะค่าตัวเปะhọพักเลยนู้เชียเนี่ยติดตามตะค่าใช้ด้วยนะตะค่าในตัวใช้ด้วยนะจบปีสุดนะเนี่ยจะเจาะแล้วกูมูใช้เท่าเขาตีจะกูว่าจีรงเขาตีว่าจะรอเท่ารงแล้วเนี่ยเท่ากูเนี่ยแต่น่ะนอจะจีรงเป็นเนาะเปะกูจะกูรออย่ามัวฝุ่นเลยอะธรรมชาตินะแต่นอจะใช้ไปตัวฝุ่นตัวป่วยเท่านั้นแต่นอนะปัวยูปัวบัวจีมัวนะจิลิเจเราใช้ปัวรงนะ ผู้ยิ่งดื่มได้ผู้ชายดื่มดีกับน้ำสมุนไพรกาเสือมะกรกลัว17 ชนิด